mu kwibuka abanyagatumba ko tuza tumwamagana twadusaba ko aja mu rukiko. Ntimushobora gutekereza why mudafata abasinduje muhamuvuga abakuru ba Red Tabara kubera ki mutazamura ibipankarite ngo mubasabire inkiko. Ariko ngo amahanga arabarenganyije ari mwebwe muhamwishira umwanzi wanyu. Wenda twagiye tuyiplayinga zino video cyane. Red Tabara n'umututsi kandi yavuze ko avuye mu Rwanda. Mama Mapendo avuga ngo amahanga ngo yarabarenganyije ngo basubire mu myigaragambyo ngo nkaba mama ngo baje kwamagana amahanga kuko yabarenganyije. Umumayimayi wenyine akaza katubwira ati Red Tabara yaraje ivuye mu Rwanda. Mureke izo propagande z'ubujinga, mureke izo propagande z'ubuswa zo kuzoza muza mukatwongereraho abanzi kutwica. Mugahagurutsa Ndayishimiye ngo agiye gushaka Red Tabara ngikorana na twirwaneho. Nimwe murimo muratwicisha. Sinduhi, stop this game. Stopping izo game zawe uri murakora. Sinduhije. Niwe ndimo ndabwira. Izo game zo kuvuga kukorana na twirwaneho. Uziko bagukubise neza baraguhuhura. Ntabwo twirwaneho yokorana n'abakriminere aribo Red Tabara. Ntabwo twirwaneho yokorana n'abakriminere na Sinduhije. Bashaka gutwaramo ku minota y'abanyamurenge. Umuntu umwe garampamagara arambwira ati politike iri hano mu gihugu cya Kenya. Mwese muzamubibona uburyo urubyiruko rwanze guverinoma cyangwa se bwanze ubutegetsi bwa Ruto. Byabarishano byabara akaga bigiye gukuririra impunzi z'abanyamurenge ziri muri Kenya mu gihe ati rero mwumve rero uko byabagendeye. Itonde kera hari abantu ananirwa cyane aduha amakuru uko tutayashaka. Oya zondo muratuma ananirwa cyane aduhe amakuru uko tutayashaka. Ataduhereza amakuru kwari, ataduhereza amakuru nyayo, ahubwo muratuma za kunanirwa aduhe amakuru uko twebwe tudashaka ko aduha amakuru. Mugabe icyonzi cyoco nuko nka twigwaneho yo bivugana neza na ntuze na Red Tabara. Icyonzi cyo nuko M23 yoba ivugana neza na Red Tabara. Bavandi icyo tuzi neza Imuhira TV gihari ibyo ni easy nindi nteruro iziyongera kuri CV Dumukongomani murenge ku mutima ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina. Manatabara ubwoko bwanjye bufukamwe mu nda ubwoko bufukamwe mu nda ubwoko bufukamwe mu nda ubwoko bufukamwe mu nda bufukamwe mu nda. Imisanzu iratangwa yemewe, imisanzu iratangwa yemewe, igatangwa n'abana b'abanyamurenge bose ajya guhabwa abatabazi bakavanga ubwoko bufukamwe mu nda ubwoko bufukamwe mu nda ubwoko bufukamwe mu nda bufukamwe mu nda. Ubuzima bw'abamwe buremwa n'impfu z'abandi ni koko narabibonye. Imiborogo y'inka nibyo byishimo by'imbwa yemwe banyamurenge ubwoko bufukamwe mu nda ubwoko
ibibazo yemewe kandi abanyu baminuje Amerika n'Uburayi imiborogo y'inka nibyo byishimo by'imbwa yemwe banyamure ubwoko bufukamwe mu nda 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 ubwoko bufukamwe mu bavandimwe turabegereje iyi ni Mwira TV reka tubashimire bavandimwe mudasubira gukurikira ibiganiro byacu mwerere hose kibisanzwe rero turagarutse muri cya kiganiro cacu aho tuzo tukaganira ibyo twatubona uko tubibona nuko tuzumva waba utemezanya natwe iyi ni Mwira TV ikirambi ca bose waba utemezanya natwe uzaduhamagare kuri iyo nimero ya WhatsApp guteranya 254 waba utemezanya natwe muri iki kiganiro urashobora kuduhamagara namwe ugatanga ibitekerezo byanyu cyangwa se ukamwotwunganira byose biremerewe bavandimwe rero ubushize turaza kuganira ku tuntu dutoya cyangwa se tutari dutoya bavandimwe rero ubushize twabonye umuvugizi nako umujyanama wa leta nyakubahwa Kongoro aho yarari Baraka agerageza guhuza abaturage bose kugira ngo turebe ko amahoro yogaruka mu karere ariko icyagiye gitangaza abantu n'ukuntu iyo igikorwa nk'icyo ngico aho kugira ngo abantu bose bagikomera amashi aho kugira ngo abantu bose bacishimire ahubwo twagiye tubona bamwe bagitesha agaciro ndetse banageraho bagatuka nyakubahwa Kongoro ariko bavandimwe ikindi abantu bagomba kumenya nuko abantu nditureba igifitiye ubwoko akamaro ahubwo benshi tureba ibifitiye igipe runaka akamaro nimba kubona amahoro ko bakongomani kudafitiye MRDP AFC akamaro ahubwo abanyamuryango b'uwo muryango ushobora kwamagana ico gikorwa bavandimwe rero mu rugendo rwa nyakubahwa Kongoro aho yagiye afata bamwe mu mayimayi bakoze agahuma munwa bifatikanye na Red Tabara bahuza n'abakongomani ati mwicare muganire murebe uburyo amahoro yogaruka abaturage bari mu bibogobogo bakareba uburyo bonagera Baraka kugira ngo habeho uruja n'uruza uyu munsi rero twumvishije audio y'umwe mu baturage avuga uburyo babagenda bakagera Baraka ibi byose tukabikesha umujyanama wa Perezida Kongoro tukaba tumushimiye cyane bavandimwe ibi nibyo Pastor Seba yaramazemo imyaka iri haruguru sibe ko yarataramara umwaka aho yahageze usanga ikiro cy'isukari cyakigura I think nk'isabune yazigera mu 50 ariko yagiye kuhava isabune hayigera mu gihumbi cyangwa ko mu gihumbi nimatibeshe ariko nyuma y'ubu ngubu aho bahaviriye cyangwa se leta y'ubundi haviriye ibintu byarushaho kwikuba birenga $50 mwibaza kubera iki kubera ko habuze ikintu cya reconciliation ariko rero tukaba dushima ko leta yabishizemo akabaraga ndetse tunizera ko n'aba Pastor Seba nabo bazogenda bagakomerezaho kugira ngo turebe ko umutekano wogaruka mu karere abantu bakabona amahoro rero reka twumve umuturage uko yavuze yego muze twadutse neza namahoro nta kibazo inama yarangiye bwiza kuri Sizeri hanyuma yabo turarara twazindutse zizunguruka ibaraka nta kibazo namahoro kabisa
n'ubu ngubu abanyesoko bamanutse baremye n'amahoro nta kibazo. Ubu ngubu turitegura kuzamuka nta kibazo kabisa. Wakoze akazi kenshi cyane n'ukuri, ukandagira kwawe muri aka karere byahembye ibintu byinshi rwose. Kubona ngo umuntu w'ubwoko bwacu ngo araye hano muri Baraka ni ibitangaza kabisa. Hasigaye nta kundi, Imana iguhumugisha kandi ko igufashe rwose, upfa gutwunga ukuboko nta kundi. Natwe turi nyuma yawe, urakoze. Ni igitangaza nshuti bavandimwe kubona ubu nyine ngo umunyamurenge karagenda akarara Baraka. Babagenzi bacu b'ibifobagane bavuga ati ngo ngaho nimba uri umunyamurenge ugenda ukandagire Baraka. Urumva ko bitangiye kuza, tukaba tubishimira rero Imana ndetse na leta yacu, kandi twizera ko bigiye kuzafunguka kurushaho. Rero tunasaba n'abaturage bari mu Minembwe badafite isukari, badafite umunyu, imyaka kiraza yiyongera, nyamara niko abasaza bahabapfa na bwaki, abana niko kuko bahabarwara bwaki, ariko nshuti bavandimwe ni nako n'abasore bahabapfa mu butegetsi bwande bwa AFC MRDP twirwaneho. Niyo hari ibyo bibazo byose, ariko waje kureba ukabona abangaba abantu bacu bavuga ngo ni bifobagane, niho ubwo buzima nibwo bashize imbere, badashobora kurebera ahandi uburyo ubuzima wabugenda buhinduka. Bavuga ati mureke twiyegereze leta, ariko uko nyine bababwiye ngo leta nihaye bakorera jenoside, ariko nyamara aho leta iyoboye kiragenda ifungura inzira, ubuzima bwabugenda busubira mu buzima busanzwe. Abanyavira, abanyamurenge batuye Uvira baragenda nkuko bisanzwe, abanyabibogobogo nibo batageraga Baraka, ariko ubu nyine ati ni igitangaza kuba tugenda tukagera Baraka. Tuzi ngibyo rero turabishimira leta. Ariko nyamara Perezida wa Repubulika akavuga ati mw'abantu mwe muzamvuga ngo abanyamurenge si abakongomani, aba ni abakongomani ndetse ni n'abapatriote. Aho kugira ngo dushigikire icyo kintu, ati ni uburyo bwiza bwo kutwica. Ariko murebe ibintu batangiye gushira mu bikorwa, ariko tujuru n'ubu ngubu ni jenoside. Reka rero twumve umujyanama wa leta nyakubahwa Kongo. Mwaramutse neza bavandimwe mwese, muzukuri muri ho plateau Minembwe, mu plateau d'Uvira na Baraka, ndavuga mu bibogobogo. Jewe utanze iyi audio ni Kongoro, nduye Kinshasa. Muzukuri nifuje kandi gusa nuganiriye namwe bukeya, muzukuri ku mpinduka zigenda ziba. Dushimira Imana cyane muzukuri kudufasha no kutuja imbere, ndetse n'uruhari rwayo kugira ngo turebe kuko twabonera abantu bose batuye muri iriya zone ya Fizi, ndetse naho plateau yose kugira ngo turebe ko twabonera amahoro. Ikindi gukora iyi audio ni amagambo abiri. Ijambo rya mbere muzukuri ndashimira cyane abaturage ba territoire ya Fizi, cyane iriya parti ya Baraka na Bibogobogo, aho abaturage bitabiriye amanama. N'ejo habaye inama ikomeye ihuza amoko yose, abarepresenta bose bakuriye amakushe yose muri kariya karere, n'aba leader loko bose baraganiriye ku bintu byo kuzana amahoro, ndetse delegation y'abanyamurenge yaraye Baraka, yazengurutse muri Baraka nta kibazo na kimwe. N'uyu munsi ngora audio abamama bamanutse biriwe Baraka ku masoko, bazengurutse muri centre nta kibazo cyahabaye. Ibyo zose turabishimira Imana. Abamama bamanutse ubu nyine tuvugana bagera muri centre ya Baraka. Imana niyo yabikoze, kandi icubahiro n'ikuzo bihora ari ibyayo iteka ryose. Icya kabiri ndashimira FARDC mu Minembwe Igakenke, aho uyu munsi mu gitondo na gatatu habonetse muzukuri inka zibiri zaje zigera mu ikaya FARDC,
zimaze kuhagera FARDC irazibona irongera kandi irazifata izisubiza mu minenga iraziherekeza. Reka wenda bavandimwe amakuru twashaka ko atubwira wenda yarayo ngayo n'andi wenda tuzayagarukaho, ariko ico twageraga tuvuge bavandimwe. Kongoro yaragiye agera Baraka akora birayi twavuzeho twabonye twese, ariko ukibaza impamvu abandaho kugira ngo basupportinge kino gikorwa ahubwo bahabagera bakamutuka bakinjira no mu buzima bwiwe. Ariko nyamara agatukwa n'abaturanyi n'igihugu c'abaturanyi b'Abanyarwanda bagenzi bacu bagafatikanya n'Abanyarwanda mu gutuka mwene wabo uhaye uzana amahoro, mwene wabo uhaye uzana ubumwe n'ubwiyunge mu moko. Ibi rero nshuti bavandimwe bikagaragaza iki? Bigaragaza ko abantu ntibitaye ku mutekano w'abaturage ahubwo bitaye ku nyungu z'uruhande baherereyemo. Niyo mpamvu bababwira ati niki catumye abanyamurenge baticara ngo barebere hamwe, umwe azareka gutuka mugenzi undi areke gutuka mugenzi we, abantu bicare baganire nubwo mutemezanya ariko umwe afata umurongo we undi afata umurongo we. Iyo uvuze ico ngico ubaye umwanzi w'ubwoko. Nuko mu kwicara kw'abanyamurenge mu kwicara hamwe haraza kuvamo solution, kandi iyo solution irabangamira igihande runaka z'umwihariko ibifobagane, kuko nibyo biza byanga ko nibo bazabanga ko baza kugira ngo baganire n'abandi. Ariko uyu ni umusaruro umwe tutangiye kubona mu bikorwa byiza byo guhuza amakominote cyangwa se amoko yo mu burasirazuba bwa Kongo. Reka rero bavandimwe dukore no kuri aka kandi. Ejo bundi mbona umuntu umwe arampamagaye wo muri Kenya. Yifobagane kuko kintu cyantangaje ni umuntu dusanzwe tuvugana, ariko benshi mu bo tuvugana bamwe usanga bagwamagaye bagutuka, abandi baguchallenginga, abandi koko bakeneye kumenya, abandi bakeneye gusobanukirwa. Ariko muri uwo ngo wampamagaye ambwira mfite impungenge cyane ati nyabuna abanyakagara ni mudutabare. Tse bimeze gute? Dufite impungenge hano za community y'Abanyamurenge. Hari uburyo habaho connection idasanzwe hagati y'impunzi z'Abanyamurenge bari muri Kenya na guverinema ya Kenya. Aho wo kwibaza ati ikibi ni iki, ahubwo ikiza nyine suko bagira ubumwe burenzeho. Ariko ni ubumwe buganisha muri politike idafite Abanyamurenge akamaro cyangwa se inyungu cyangwa n'igihugu cabo, ahubwo ku nyungu z'abanyepolitike. Ubwoko bw'Abanyamurenge bukomeje gukoreshwa. Ubushize arambwira ati hariho umuntu wo muri guverinema uzuza bakoze meeting, bakoze inama, bamare gukora inama bababwira ati tuzi ibibazo Abanyamurenge mufite, guverinema yacu yadutumye ko tuzi ibibazo mufite, tuzi ko muhamukorerwa genocide na leta yanyu ndetse na leta y'u Burundi. Aho uhita wumva uruhande iyi politike ihashaka ko zino mpunzi z'Abanyamurenge zijamo. Ukibaza ibyo ngibyo bihuriye hehe na Kenya? Nyuma rero murabizi ko bino bifobagane byacu biza bivuga ko ari Abatutsi. Ruto bakavuga ko ni Umututsi, Museveni ni Umututsi, Kagame ni Umututsi. Ati ntambara rero iri mu gihugu cyacu iri mu karere ni intambara y'Abatutsi ngo n'Ababantu. Nyamara ntibabone ni intambara y'Abatutsi n'Abahutu. Ngo ni intambara y'Abatutsi n'Ababantu. Uvuga ngo ni intambara y'Ababantu, uvuga ni intambara y'Ababantu n'Abanilotike. Hako ndivuga ngo ni intambara y'ubwoko, ni vuga nga n'Abahutu n'Abatutsi babarwa. Ariko niho haho ngaho bashaka gutwara mu community y'Abanyamurenge. Umuntu umwe garampamagara arambwira ati
politike iri hano mu gihugu cya Kenya. Mwese muzamubibona uburyo urubyiruko rwanze guverinoma cyangwa se bwanze ubutegetsi bwa Ruto. Byaba ari ishano, byaba ari akaga bigiye gukurira impunzi z'abanyamurenge ziri muri Kenya mu gihe bo bajana muri politike ya Ruto. Ati bimeze gute? Bakavuga ko mu bigaragara nubwo bitaraja ku mugaragaro neza, ariko ko barabona ko niho byabisatira. Nayo mpamvu tuvuze tereka tuyibabwire mwebwe banyakenya, turabizi ko mudukurikira, ariko ndagira ngo bino bintu mugume mu bigenzurire hafi kandi mugume mu birebere hafi, kuko ni mutabyitaho bizabagirira ntibizabagwa neza. Kandi bitewe n'aba banyapolitike mwavuze ngo n'abayobozi banyu bayobowe n'uyu nguyu Gategeko, manda yararangiye, ntashobora kuva ku butegetsi kubera ko babonye ko niwe muntu ushobora gukoreshwa mu buryo bifuza. Rero uyu Gategeko mu makuru tukiya tuguma gushakisha nuko bashaka kuzifashisha zino mpunzi z'abanyamurenge mu matora yo gutora Ruto, mu matora akurikira. Ngo twese ngo turi abatutsi, ngo mugomba gufatikanya n'abatutsi, ubwo Ruto gabazavuga ko ari umututsi. Habayeho inama zirimo na bamwe mu bayobozi ba leta ya Kenya. Arabona nabyanditse, wenda ndaza kubireba. Bavuga ati turabizi, none twumvishije icyifuzo cyane, ariko naho bashaka kubajana. Bamwe bakavuga ati kuko n'ama alien kada atangwa bashobora kuyakoresha nk'abanyakenya kugira ngo nabo bazoje gutora. Nkuko muza mubona aba banyamurenge biyisi before bagane igihe cy'amatora y'u Rwanda, bose bazabaje muri ambasade ahari amatora hose bakaja gutora. Ni nako bashaka kuzabakoresha mu matora yo gutora Ruto. Bikaba rero ari igitangaza bavandimwe bashobora kwikururira umuriro batashobora kuzimya mu gihe bitewe n'ukuntu Ruto yanzwe muri Kenya. None bakavuga ngo aba bakongo ngo bari kumwe na Ruto, ngo ka baratora Ruto. Mwumva bizogenda gute? Murebe n'ukuntu uyu mugabo yanzwe muri Kenya, by'umwihariko n'urubyiruko. Nibamara ngo uwo mujinya wose bawuture ku banyamurenge, mu gihe uyu muyobozi ngo ni Gategeko n'abagenzi biwe. Iyi ni inkuru bavandimwe tuzogenda dukurikiranira hafi kugira ngo dutabahariza abavandimwe batazagwa muri uyu mwosha. Bavandimwe, ni izihe nyungu bifitiye umunyamurenge ufite identite yo muri Kenya nk'impunzi uri mu kuboko kwa UN? Ni izihe nyungu bifite mu gutora, mu kwinjira muri politike ya Kenya ari impunzi? Murabe menge rero, murabe maso. Ejo bundi rero ngira gutya mbona umuntu anyohereje nino flyer, ngira ngo mwarayibonye mwese. Gategeko rero n'uyu nguyu, nimwibaze Gapita w'umuhana ukuntu hayaja muri ibi bintu ngo stand with Congo in prayer. Ibi bishobora kuba bidafitanye n'iyi politike cyane, gusingi niyo kugira nyina ngo babone uburyo bakora amafaranga muri ubu bwoko bwapfukamwe mu nda. Bitwaje hano ma ministeri yose, batumire Christine Shushu n'ibi byose izoba ku minsi 26 z'ukwa karindwi. Bavandimwe, uyu Gapita ushobora kuzibaza ngo ni Gategeko. Uyu nguyu uherutse kuvuga ko bagomba gukuraho imirara yose y'abanyamurenge, akaba ari uyitegeka. Hano n'uyu mupasteri ufite isi minsi ya move uri munsi ya Gategeko. Uyu nawe ni umunyabyinshi, kandi mwibuke ko MRDP ubunyene ni y'abanyabyinshi.
niyo mpamvu umunyabyinshi utemera MRDP wese bamubwira ngo bamukuye mu muryango. Bavandimwe, ariko iki ngiki ni ukuvuga muri aba bapasiteri, uyu wundi wegeranya n'uyu mupasiteri simpambo n'izina ryiwe niba ari umupurica, nawe ni umuntu ukorana hafi na guverinoma ya Kenya. Ibi byose bavandimwe ni ya network yagira ngo bahuze abanyamurenge na guverinoma ya Kenya. Twumvisha ibibazo byanyu ko mukorerwa jenoside na leta yanyu ndetse na leta y'u Burundi. Turi hano kugira ngo tubatabare. Kubera iki bavandimwe? Ko ari impunzi bari mu maboko ya UN, bashaka kubatabara gute? Bavandimwe, tuzagenda tubigarukaho. Mwibuke n'inama yabaye y'amahoro Peace Association, baravuga ati dore abana ntibagitabarira iwacu. Twabivuzeho hano. Reba aba banyakagara twarabadebekeye, none turi mu kugera ahantu hose tugasanga barahageze. Ubwo rwandiko nzaruzana, iyo myanzuro y'amahoro turayifite nuko tutayiteguye. Ati rero ikizakurikiraho ni ukufata noneho, ni ugushaka uburyo bavugana n'ibi bihugu bagafata abasore ku ngufu. Uyu muntu wampamagaye arambwira ngo uko ahabibona niho byabiganisha. Ni ukuvuga ni inyungu kuri AFC n'umusponsor wabo leta y'u Rwanda, ni inyungu kuri leta ya Kenya. Mu gihe abanyamurenge bose binjiye muri no AFC, ni inyungu kuri leta ya Ruto mu buryo bwo gutanga, mu buryo bwo kuzomutora, ni inyungu kuri AFC. Ruto mu gihe akomeje gufata abasore b'abanyamurenge ku ngufu bakabajana muri ibi bita politike. Ni inyungu, ariko se muri izo nyungu bifite izihe nyungu z'umunyamurenge? Nyamara mu gihe leta yacu ya Kongo ihaye igenda izana amahoro mu baturage, ariko ngo aba banyamurenge bigifobagane bayobowe n'amahoro Peace Association baba bakoresha uyu gategeko cyangwa bakorana n'uyu gategeko, baba baguma gushaka zino nzira zo kugira ngo bareme izindi imbaraga zo kuguma gutesha umutekano mu gihugu cyabo. Cyo reka tugitambuke bavandimwe. Rero hariho n'urugendo rw'uyu musore Michael kuva muri Mahoro Peace Association mu Bugande, nyuma yo kubona ko gutabara abasore baba bagenda babivamo n'imisanzu ihaye igenda igabanuka, kandi AFC nayo ihaye isa nkaho igiye kwitandukanya nabo. Ariko ndakeka aba ni abantu banditse bintu, sibyo wenda byari kuri flyer nuko imeze, ariko ndakeka sinzi ko binongira n'abanyakagara none bavyanditse amasengesho yo gushaka abasore n'amafaranga dushora mu mishinga ya Kagame na Kabila muri Kongo. Gusa ta diplomasi irimo cyane hano, ariko urebye ni kako kuri, kubera ko iyo bavuga ngo ni intambara ya AFC, of course babumva ko ari ya Kagame na Kabila. Uyu mugabo rero nawe tuzogenda tumugaruka muri uru rugendo rw'iwe cyamujanye mu Bugande, ubu nyine akaba ari muri Kenya. Ibi byose bavandimwe ni bya bindi byo kuguma gukoresha umunyamurenge muri politiki yo guhungabanya igihugu cyabo no guhungabanya ubuzima bwabo ku giti cyabo. Ibyo tuzagenda tubigarukaho. Icyo rero ngira ngo tuganireho mu minota isigaye shuti bavandimwe. Nagiye numva ibifobagane hano hanze aho noneho byabuze aho bishira Red Tabara. Red Tabara barayikeneye kubera imbaraga nyine urumva mu rugamba barimo barabakeneye, ariko ikibazo kikaba abanyamurenge ko banze kuyumva ko nta naho bohera abanyamurenge. Ejo bundi mpamagarwa n'umusore uri ruguru mu misozi, ati mbonye akaneti waka, ibi ni ibiki ko tubona Red Tabara noneho nta bintu byo guhisha.
aho wenda mushobora kuvuga ngo ndabeshe, ariko noneho nibyo tugiye kurebera hamwe inshuti bavandimwe. Mwibaze Red Tabara yasenyeye Abanyamurenge, twese tuzi, twagiye tubikora ibiganiro titubisubiramo, ngo none ubu nyine abapfakazi bapfakajwe na Red Tabara nibo baba bacumbira Red Tabara bakayigemurira. Mwumva imfubyi ba imfubyi ni Red Tabara nibo ubu nyine baba bashoroza ifu imitsima bakaja guhemba Red Tabara. Aho ngaho mushobora kuvuga ati ibyo bintu wayivuga ni ugusebanya, ariko inshuti bavandimwe ndagira ngo tubirebere hamwe. Staff Sergeant Murangwa, umuyobozi wa MFRD, ni ukunda kuvuga ngo twishwe no kugira ubute bwo gutekereza no kumenya ibihe. Imana zitubabarira. Noneho mureke noneho twifashishe bino bifobagane, mwumve nabo ubwabo uburyo babuze uko bakoresha Red Tabara. Mureke tubanze twumve generale wacu, ese ni generale oya Rugabo. Red Tabara tuzi, Red Tabara mu baduse, ariko bafite Red Tabara babashinja gukora Red Tabara ubwo siyo murimo mukorana Colonel. Twebwe nta Red Tabara dukorana Scovia, muraturanye se nibura ntituzi niyo Red Tabara ni ikiwani twumva baririmba mu mpapuro no mu maradiyo yabo. Nta Red Tabara ibimurenge, nta Red Tabara dukorana, nta Red Tabara tuzi. Red Tabara mu badusenyeye Red Tabara ibamo. Nimbuza wumva isisiro zose zo mu ndondo muri iriya groupe ya Bijombo tuvuga zose zasenywe na Red Tabara. Sinumva ukunda abo bantu batunyaze nka bakadusenyera Mwanze mwumve bavandimwe, katugenda ijambo magambo ya Rugabo. Ariko bafite Red Tabara babashinja gukora Red Tabara ubwo siyo murimo mukorana Colonel. Twebwe nta Red Tabara dukorana Scovia, muraturanye se nibura ntituzi niyo Red Tabara ni ikiwani twumva baririmba mu mpapuro no mu maradiyo yabo. Nta Red Tabara ibimurenge, nta Red Tabara dukorana, nta Red Tabara tuzi. Nta Red Tabara dukorana nayo. Iyo Red Tabara ni ikiwani. Iyo Red Tabara niyo mu makaratasi gusa. Iyo Red Tabara ntayo tuzi. Ariko iyo mubaje yagiye hehe, iyamazwe niki, ntashobora kukubwira icyayimaze, ntashobora kukubwira aho yagiye. Hanyuma gatukibaza twebwe Abanyakagara twamaze kumenya ukuri, ariko tuba tugira ngo twumvishe mwebwe ahari mutarasobanukirwa, kuko tuzi ko hari bamwe batarasobanukirwa, ariko turagira ngo tubumvishe ibiva mu kanwa kabo. Nimba yemera ko Red Tabara yatumaze ikatwica, ni gute ataza hiba? Point d'interrogation, mwashiraho ikibazo. Ni gute adashobora kutubwira ati barayirashe irashira, barahunze ubu nyine bari muri Central Afrique, bari muri Sudan, baraharunaka? No kubera iki? Ukubereka avuga ngo iyo Red Tabara ntayo bimurenge ni kiwani, ni ibintu gusa babwira abantu gusa, ariko ni kiwani, ariko wenyine yamara kivamo ngo baratumaze. Uko gupfobya ngo ni kiwani ntayibaho ntayo bimurenge, aho ndi mwashiramo akabazo. Abanyakagara rero bo bakaza bakavuga ati Red Tabara yavuye mu Rwanda turabizi, namwe kibasumba wenyine yarabitwibwiriye. Timugatinye kuvugaho Red Tabara. Red Tabara yadukoreye ibifuka, Red Tabara n'abicanye, ariko Red Tabara ni ikiwani ubu nyine.
ntayibimurenge. Noneho abantu bakibaza, yavuye mu Rwanda, mukorana n'u Rwanda, aho icyo si ikintu gishobora guhita tubabwira ko ibitwa tubabwira ngo abafakajwe na Red Tabara nyine baba bacumbira Red Tabara ngo nabatabaza. Cyo dushobora kutacemera. Reka dukomeze. Mwumve Rugabo wenyine Red Tabara ni ikiwani tituzi yiba, ariko mwumve nawe ukundagiye kuyivuga usibye ko atanabihakanye. Sinzi izina nayiheza, reka igumane iryo ngiryo yihaye, ariko n'inkora mara. Red Tabara ifite amaraso y'abanyamurenge mu biganza byayo. Red Tabara n'umwanzi w'amajambere. Red Tabara n'umwanzi w'umwana n'umukecuru n'umusaza n'inda ikiri mu nda y'umunyamurenge n'umwanzi wayo. Uwo nguwo si uwo twakwitabaza, kandi ntekereza ko umuntu yitabaza inshuti, witabaza urya ukurarira. Mwumva ukunda avuga ati Red Tabara n'umwanzi w'umunyamurenge n'umukecuru n'umwana, ariko nti ni ikiwani cyo mu makaratasi. Bavandimwe rero, ejo bundi umuntu umwe ahostinga space ngo ni Indondo, baravuze ngo ni babayobore. Uyu mugabo ngo ni Indondo, uyu ngo akaba ari Byondo niba ntibeshe. Bahostinga ngo ni shefu Ndeba, ndaza kumwibuka, wabaye muri kara gace ka Rurambo, ngo aze abasobanurire. Mureke mwumve. Shaka kubana namwe. Ta Red Tabara bari bagiye barwanya kuko Red Tabara bari bazi ko yageze kure. Twebwe tuzamuka tuva muri plane duhunguka. Aba ni babandi bari barahunze. Nyarugabaja kubaramutse yo bahungiye, arababwira ngo ntahuza wanga konka nyina ngo arwaye uruheri akiri muri leta. Mwumve rero, uyu ni umushefu bari batumiye, ni shefu wenda ndaza kwibuka izina ryiwe. Mwumve rero, basobanura rero ibya Red Tabara, ari naho ubu nyine babuze uburyo babwira abanyamurenge, ariko abana baririya muri twirwaneho muzobabaze. Ubu nyine ntibisi ibintu bikiri byo guhisha, ariko abaturage rero barahagaha yo gusa barababwiye ati ntitwokorana na Red Tabara, ariko ntibashobora gukorana kubera ko Rugabatse apfobza Red Tabara ngo ntayihari, ni ibiwani nibyo mu makaratasi gusa. Mwumve. Basanze abarundi bariyo abo bita imbonera kure, bararashe Red Tabara iragenda igera kure cyane, nubwo ngubwo ntayo twabanaga, ntibigeze bavuga ikibazo cya Red Tabara. Twarahungutse, nyuma yo guhunguka dusanga abarundi bararashe Red Tabara. Twagiye dukora ibiganiro hano nshuti bavandimwe tubabwira ko abarundi nibo basenye ibirindiro bya Red Tabara byabaga ahantu bita mu Masango. Nyuma yo gusenya ibi birindiro, aba baturage bari barahunze babona kuzamuka bacungirwa umutekano n'aba barundi kugeza na bugingo n'ubu tuvugana. None batumira uyu mushefu ngo aze ababwira amakuru nkayo ngayo. Ni space yatwaye hafi amasaha, ariko naze ngira ngo mbumvishe gusa. Aba barundi bavuga ngo no babakorera abanyamurenge genocide, nibo babakijije babakorera genocide Red Tabara. Mwumvishije umushefu abyivugira. Twarahungutse dusanga Red Tabara ntigihaba, leta y'abarundi yarabirukanye. Yavuze byinshi muri no space, avuga ukuntu ababembe bazaga bakabanyaga inka, abarundi bakabakurikira na leta ya Kongo, babura inka z'abanyamurenge bagafata inka z'ababembe bakazitwara, bakatubwira ati muzobwira abana banyu bazozana inka z'abanyamurenge natwe tubone kubahereza ibyanyu. Uyu mushefu yahoze avuga biri muri no space, sinoza kubesha ibyo yavuze.
izi ngabo z'u Burundi nizo zagendaga zikaja muri koti imwe zikaza no muri indi koti imwe bakatuganiriza ubyo dushobora kubana. Noneho baza kumva bumva umusaza nta politiki azi, ntahamenya politiki, batangira gusubiranamo gutya. Mwumve kubera ki? Kubera ko umusaza iwe karavuga amakuru neza uko byagenze. Mu yandi magambo, twakejejwe na leta y'Abarundi, muhamuvuga ko ari yayikora genocide, muhamuja mu myigaragambyo ngo ni haye bakorera genocide, ariko nibo badukije Red Tabara. Murabyumvishije abivuga, nibyo yagiye avuga. Noneho bumvishije ko umusaza ahamena utunyegera tumena mu mwita. Mwumve rero. Murakoze cyane bavandimwe. Uwo ni wari wahostinze. Muze agize neza kandi ari yaraganira neza. Uyu mutumirwa wacu twabiteguye mu buryo butunguranye, ariko nanone kandi amasaha twari tumufite yarahagije kubera ko ni umusaza kandi n'ibintu aba yaranyuzemo ni byinshi, n'igihe cyo kubiganira mu buryo buri avegrema wa mugani nawe tutabimuteguje yaza kubimugora. Njye nari mvuze ngo hari uburyo ki twari twasinyaranye mbere hose tugitangira ikiganiro cyakatitse. Hari uburyo twasinyaranye, hari uburyo twahanye amasinyare. Nari mvuze ngo tumurekure tumushimire kandi tumusaba no kuzagaruka n'ikindi igihe cyose tuzamwiyambaza azaze atuganirire. Ariko nanone ngire ngo mubaze akabazo ka nyuma kavuga banzureke gusezerera umushitsi, ntabwo ariko biza bigenda. Yamara ari uko twari ahangaha rero abantu ntibabashije kumenya icyabaye. Aha bari muri propaganda yo kuvuga ati ni nayo barimo mu twese turabizi ko ariyo bakurikira myigaragambyo. N'ibifo baganiye bivuganye leta y'u Burundi nihaye dukorera genocide na leta ya Kongo. Ono musaza avuga nk'ibi ngibi nari mbumvishijeho. Abarundi nibo baje bagasenya Red Tabara, Abarundi nibo baducungiye umutekano, Abarundi nibo baje bafatikanyije na leta ya Kongo mu buryo bwo kumvikana kw'ibihugu bibiri. Bumva noneho umusaza karagenda avuga ibyo badashaka kumva. Bari bakeneye ko umusaza atangira yatuka Abarundi, ariko kubera ko wumvise ko twakoze ino space tutabiteguye neza. Uyu wamutumije yumva ibintu agenda avuga kibiragenda binyomoza propaganda zabo. Niko kuvuga ngo mureke tusezerere umusaza kuko karagenda amena amabanga. Iki kiganiro nagiteguye kare, hari uburyo azagaruka neza. Umva nkubwire. Sasa rero uyu mukobwa uyu mudamu ngo ni Eve uzutukana cyane, muramwizi ngo ni intwari. Ibi uzutukana cyane aba ari intwari. Iyo umuntu uzi gutukana agafata umuryango akamutuka, akinjira mu bana akabatuka, agafata nguwo ni intwari yo mu madubu. Numvishije Fanny ari wo muzi neza. Yavuga ati ikintu cyambabaje n'uyu mugore kuntu yafasha abana banje akabashira kuri social media. Abana banje bahuriye na politiki. Nuko nguko uyu mukobwa ngo Neva ateye. Ngaho njewe nukumfata agafata n'umugore agafata n'ibiki zose. Umuntu wese akinjira mu buzima bwiwe. Ati yo niyo ntwari yo mu madubu. Noneho uyu mugore ngo ni Eve ntiyari yamenye ibyo wa host in the space ashaka gukwepa. Ati rero mwumve rero uko byabagendeye. Itonde kera hari abantu ananirwa cyane aduha amakuru uko tutayashaka. Oya zondo muratuma ananirwa cyane aduhe amakuru uko tutayashaka. Ataduhereza amakuru kwari, ataduhereza amakuru nyayo, ahubwo muratuma za kunanirwa aduhe amakuru uko twebwe tudashaka ko aduha amakuru.
murumva bavandimwe, iyo ugiye kubaza umuntu amakuru uza umubwira ayakubwira mu buryo ubishakamo cyangwa uzuga ati tubwira amakuru atariko uyu musaza nimba mwamutegereye neza karatanga amakuru ko tutabishaka. Leta y'u Burundi yarashe Red Tabara kera aho ngaho bahaye amakuru ko batabishaka, ahubwo yakagonze kuba bavuga ko Leta y'u Burundi ifatikanyije na Red Tabara, ayo niyo makuru bashaka. Ariko umusaza ko muratuma nanirwa akatubwira amakuru ko tutabishaka, ibi bifobagane bindi izo tibamenya ibyo host ahashaka gukwepa. umva sister twebwa nuko ahayavuga ibanza umva uko mvuga. Ntabwo uzusezerera abantu kuri pano mu gihe hariho abantu bazamutse bafite mikoro sibyo bashaka kubaza. Turagarukira kuri abangaba bazamutse bashaka kubaza, nibarangiza muzehe rwose tumusezerere, ahubwo tumuhaye akabureke mu mudu utasomeho amazi mu mwegereza agafanta cyangwa utuzi asomeho kuko yaje mu rugamba, kandi uru rugamba kuruza muzuza wakenyeye kandi amaze n'iminsi akenyeye. Urumva ntago tumwigisha ibyo gukenyera kuko uru rugamba yaruhagazemo rugitangira kugeza n'ubu nyine. Rero yaje ku rugamba Imana izibabarira, hari abantu bafobaganye kubera ko nyine bo batazi n'ibyo barimo hari n'abafobaganye bazi ibyo barimo kuyu okay, turaza gukomeza kubera ko badashobora kumenya politike barimo, ntibashobora iwe ntiyanumvishe ko umusaza hamena umuceri ati byondo wewe bazire ko umusaza tumenera amabanga, ariko iyo aza kuba ari umuntu uzi ibyo arimo yari kuba yumvishije n'ibyo uyu byondo yamubwiye. Indondo ngira ngo ni nawe byondo, kubera ko yamubwiye ati umusaza karaduheza amakuru ko tutayashaka. Uyu eventi yabyumvishije. Nyuma rero nshuti bavandimwe, twebwe tukababwira bavandimwe, biteye agahinda kandi biteye isoni kubona ngo umuntu wagufakaje, umuntu wakugize impunzi, umuntu wagusahuye akakumara ibyawe byose, umuntu wayo utuma ubu nyine utabona isukari, utabona umunyu, abana badushizeho na bwaki. Iyo ni Red Tabara ngo ubu nyine babandi ngo nibo bahabaje kubacumbira bakaja gutabara, bakaja kugaburira Red Tabara. Biteye isoni kandi biteye n'agahinda kuvuga ngo imisanzu muhamutanga mu muhamuvuza harimo Red Tabara. Bavandi mubona aba bantu babakoresha gutyo, babona ko muri abantu bameze gute, usibye ko abanyakagara bo nyine ntibashobora ko ibo barabitawe, ntibashobora kugendera muri ubwo bujiji bungana gutyo. Mu misanzu muhamutanga harimo haje kuvuza Red Tabara, ariko twababwira ibyo ngibyo ngo turatukanye. Nimba dutukanye bibaze kino kintu, Red Tabara Adere wenyine yarabitwibwiriye, dufite amajwi n'amashusho ye mwarabyumvishije, yavuye mu Rwanda. Ntimukagira isoni zo kubivuga no gutinya kubivuga, biri document. Mwarangiza mwebwe MRDP twirwaneho muri kumwe n'u Rwanda. Sponsor wa MRDP ni sponsor wa Red Tabara. Aho murumva nta mikoranire iri hagati ya Red Tabara na twirwaneho mu gihe bahuje sponsor umwe. Icyo reka tugishiraho ngaho. Abayobozi ba Red Tabara tuvugana ubu nyine bamwe bari mu Rwanda, nyamara Leta y'u Rwanda ikababwira ko ihaye batabariza ko mukorerwa jenoside. Nyamara abayobozi baba bakoreye jenoside bari mu gihugu cyabo. Narangiza
ngo Red Tabara ntabwo ihayikorana na Twirwaneho. Ico reka nacyo tucegekaho. Mu myigaragambyo yo kwamagana genocide hayikorerwa abanyamurenge titurigera tubona pancarte nimwe ivuga ko Red Tabara yahibakorera genocide. Red Tabara ko iri mu babakoreye genocide. Mwenyine mukavuga ngo buno bwicanyi bwahereye 2017 mu myigaragambyo yanyu, ariko mugasiga Red Tabara yatangije iyi genocide. Nimba itagihari reka tubyemere kuko bigaba habivuga. Abayobozi bayo ntibagihari kubera iki mutamagana Red Tabara n'abayobozi bayo kugira ngo abayobozi babo bashikirizwe imanza. Ubwo nti muri kumwe na Red Tabara. Noneho ubu nyine aba Red Tabara bonyine kabaraza ku mugaragaro. Ibifobagane rero bikaba turagira gute? Mureke mwumve aba Red Tabara. Mwumve Red Tabara yashigikiye amasezerano azoba mise à jour. Amasezerano abarundi bahiye Red Tabara yashigikiye amasezerano azoba mise à jour. Amasezerano abarundi bahanye muri 2020 azoba mise à jour plutôt muri août 2000. So ubwo muri make nobwira Red Tabara yoyo mwaratanze ubuzima bwanyu mubwitangira ku barundi. Nobamenyesha yuko ubu jewe nishinze ko nzobashigikira ku giti ciwanje. Nzobashigikira ku giti ciwanje. Hari habo bantu babangushi bo b'abanyamurenge bagiye kwakirwa na ntuze na Neva. Ejo twagorobeje duharira byinshi cyane. Abo banyamurenge bagiye kwakirwa na Neva ntituvuga rumwe. So ubwo rero abanyamurenge babonye Red Tabara bayigirwa inyuma. Mugabo iconzi cyoco nuko nka Twirwaneho yo bivugana neza na ntuze na Red Tabara. Iconzi cyo nuko M23 yoba ivugana neza na Red Tabara. Bivuga ko abo bangushi ntawe bateye ubwoba kuko na Neva ntawe ateye ubwoba. Igihe bavandimwe ariko amuntu bazavuga ngo ikinyoma kiza kigendera muri esanseri, ukuri kukagenda n'ama esikariye, ariko kuri kugagutanga. Sinzi niba ari kuko babivuga. Bavandimwe, uyu numwe mu bafana ba Red Tabara cyangwa se n'umuntu uri muri iryo shaka rya Red Tabara. Mureke mwumve tujane. Station hano Ottawa izerano azoba miza. Ubwo muri make nobwira Red Tabara yoyo mwaratanze ubuzima bwanyu mubwitangira ku barundi. Nobamenyesha yuko ubu jewe nishinze ko nzobashigikira ku giti ciwanje. Nzobashigikira ku giti ciwanje. Hari habo bantu babangushi bo b'abanyamurenge bagiye kwakirwa na ntuze na Neva. Hariho abo bantu babangushi bagiye kwakirwa na Neva, abanyakagara. Mwumve abanyakagara ibifobagane. Abanyakagara bagiye kubonana na Neva. Ejo twagorobeje duharira byinshi cyane. Abo banyamurenge bagiye kwakirwa na Neva ntituvuga rumwe. Abo banyamurenge b'abanyakagara ntituvuga rumwe. Bande Red Tabara ntituvuga rumwe. So ubwo rero abanyamurenge babonye Red Tabara bayigirwa inyuma. Mugabo iconzi cyoco nuko abo nimba babonye Red Tabara bayigirwa inyuma, bayihungire kure. Tengi ni kuko yashatse kuvuga. Nka Twirwaneho
yoba ivugana neza na mugabo iconzi cyoco nuko nka twigwaneho yoba ivugana neza na ntuze na Retabara. Iconzi cyo nuko M23 yoba ivugana neza na Retabara. Bavandimwe, icyo tuzi neza tudashidikanyaho nuko Retabara ivugana neza na twirwaneho. Retabara icyo tuzi neza nuko AFC ivugana neza na Retabara. Twahereye kenshi tubabwira ati ni gute muvuga ngo sponsor wa MRDP twirwaneho ni leta y'u Rwanda, sponsor wa Retabara ni leta y'u Rwanda, mwamara mukavuga ngo nti muri kumwe na Retabara, mukwamagana bakoreye abanyamurenge genocide nti mwamagana Retabara. Abayobozi ba Retabara ubu nyine bari mu Rwanda, mwarangiza ngo ndi muri kumwe na Retabara. Aba Retabara bonyine bakaza bakabibwirira ati cyo tuzi neza nuko turi kumwe na twirwaneho. Ariko rero mwumve wa mugore Eve, Abarundi n'abarundikazi n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abanyamasisi nyamara rero twebwe tubabwira ati twakorewe genocide n'abatutsi abanyamurenge, ati mwebwe ibyo murimo ntimubizi. Murebe uwo Retabara hayavuga, murebe ko atari umututsi. Uyu mugabo umuyobozi wa Retabara, mwarangiza mukavuga ngo ko murakorerwa genocide ngo n'abatutsi. Bavandimwe, twababwira ati ni gute mwavuga ngo muri abatutsi mwamara mugakorerwa genocide nabo mvuga ngo muri abatutsi? Ari nabyo rero isi yamaze kumenya ko ibyo murimo bitabaho. Ejo bundi numvishije audio ya Mama Mapendo ngo isi ngo yanze kubumva. None se yo bumva gute? Isigaye ntabwo ifobaganye. Iyo audio sinyifite. Izera ko mwese muri amahoro, imiryango yanyu mwese n'ukuri, kandi dukomeza kubaheza pole ku byago byinshi bitandukanye by'uburyo bwinshi, gupfusha abantu batarwaye. Ejo hano nari mfite icyifuzo, ariko n'ukuri abanyamerika nibo bazavuga ngo ni stupid question. Urumva ni kicubusazi, yeme ntimwugira ngo tuje kwigaragambya kubera amahanga, kwigaragambya noneho nimureka abagore. Sinzi kiza gituma mwokagira Imana, turiyemeraga cyane, turiyizi, muvuyeyo twese, ariko uru rugenzi n'ukuri Mana reka mubimbabarire. Indi myigaragambya gapaningi bavuyemo bonye mutarabishigikiye kugendera hamwe, ariko mw'abantu mwe tugomba guhagarara kubera kuko amahanga yaraturenganyije. Hari ubwo turi mu kugaya Gisegeti, mu by'ukuri yabaye igikoresho cyabo. Bombi ndayishimiye, mu byemere nibo babashizeho, nibo babashigikiye buriya bugome bwose. Bavuga ati abatutsi nibo babangamiye Kongo, bova hariya amahoro yoba. Mw'abantu mwe turabizi bazaca umugani ngo uryame. Bavandimwe, wenda tuzayiplayinga wenda mu kiganiro, mu kindi kiganiro wenda kubera impamvu z'umwanya. Amahanga yaraturenganyije. None bavandimwe, mwebwe muvuga ko muri abatutsi, mwamara mukavuga ko mwamukorerwa genocide n'abatutsi. Wenda mwogira nzo mpani ivugira, mwumve Karoti. Gahunda yo gusengera abanyamurenge yaba yaravuye hebwe? Yavuye kuvugira abarafurero ko barababwiye atabafurero mwebwe reka tubafashe tubasenyera umugome wanyu. Reka ngubwire, Retabara ni umutusi w'u Burundi, tukamvugira ijambo. Retabara kubwiwe yavuze ko yizi mu Rwanda. Ubajije umukongomani umugome wa Kongo ninde, arakubwira ngo ni umunyarwanda. Wenda twagiye tuyiplayinga zino video cyane.
Red Tabara ni umututsi kandi yavuze ko avuye mu Rwanda. Mama Mapendo avuga ngo amahanga ngo yarabarenganyije ngo basubire mu myigaragambyo ngo nkaba mama ngo baje kwamagana amahanga kuko yabarenganyije. Umumayimayi wenyine akaza katubwira ati Red Tabara yaraje ivuye mu Rwanda tubirukanira abanyamurenge kandi abo ngabo ni abatutsi bavandimwe. Uyu numwe mu bayobozi ba Red Tabara. Uyu muntu karakorera abanyamurenge genocide ari umuhutu. None se wabwira amahanga ngo ko turakorerwa genocide n'abatutsi b'i Burundi? Mwebwe ubwanyu abanyakagara bakababwira ati mwebwe nti muri abatutsi muri abanyamurenge, ahubwo akaba aribo barwana bavuga ngo ni abatutsi. Ahubwo yaba mwarwanaga muvuga ko nti muri abatutsi ko murakorerwa genocide n'abatutsi aho zo kumvikana. Ahubwo mwebwe ko murarwana muvuga ngo muri abatutsi ngo kandi ko murakorerwa genocide ngo n'abatutsi. Mukibaza ko amahanga nayo amushaka ko afobagana yirengagize ukuri kugaragara, bafite ama information, bafite amajwi, bafite amashusho, ngo nibwo mugaragaza ko amahanga yabumvishije. Karero dukomeze bavandwe bitaza kudutwara mu bindi bintu byinshi. Uyu murabanurwa rero twari tugize ngo tubereke uburyo abatutsi abayobozi ba Red Tabara tubabwira ngo n'abatutsi, Karota tubwira ngo n'abatutsi, muremwe mu bayobozi babo twababwiraga ariko ukuntu aba ari umututsi. Karero dukomeze ikiganiro cacu. Uyu mugore ngo ni Eve uza wita ngo ni sister twirwaneho. Mwumve rero iwe kunanirwa gushikanisha ibintu kubera iwe ntashobora kwibaza ko umuyobozi wacu Adereki Basumba yatubwiye ngo Red Tabara yavuye mu Rwanda. Ntashobora gushikanisha avuga ati ko twari mu myigaragambyo Ottawa ko ntigeze mbona tumentioninga Red Tabara. Ntashobora kwimagine ati ni gute abayobozi ba Red Tabara bari mu Rwanda kandi u Rwanda ruharudufasha kandi u Rwanda rwapfuye Burundi kubera Red Tabara. Ntashobora kubyimagine. Aba Red Tabara bakaza bakavuga ati twebwe turi kumwe na twirwaneho na AFC. Ariko mwumva ibyavuga Abarundi n'abarundikazi n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abanyamasisi n'abanyamasisikazi. Ariko mbanje gusuhuza abarundi batari abadede, suhuje n'abarundikazi batari imbonera kure ndetse ntibabe Red Tabara. Hari propaganda ziri muri no minsi zishushye bari batuguse bahiye. Sinduhije ndakubujije ko bizizanyije na ndondeza kubuzanyije na turiya dukunde ngo ni ba Wilson n'aba bandi bose muri mu kugenda hariya mukavuga ngo twebwe ngo Red Tabara ngo duhujije ngo na M23 ngo natwirwaneho. Kuko uziko Satani atazogaruka ku isi ngo abane n'Imana, cyangwa kuko utazi ko Satani azaje kubana n'Imana mu ijuru, niko M23 niko twirwaneho itazokorana na Red Tabara. Mureke izo propaganda z'ubujinga, mureke izo propaganda z'ubuswa zo kuzoza muza mukatwongerera abanzi kutwica. Mugahagurutsa Ndayishimiye ngo agiye gushaka Red Tabara ngikorana na twirwaneho. Nimwe murimo muratwicisha. Sinduhi, stop this game. Stopping izo game zawe uri murakora. Sinduhije. Niwe ndimo ndabwira. Izo game zo kuvuga kukorana na twirwaneho. Uziko bagukubise neza baraguhuhura. Ntabwo twirwaneho yokorana n'abakriminere aribo Red Tabara. Ntabwo twirwaneho yokorana n'abakriminere na Sinduhije. Mureke twarapfuye bihagije. Mureke kubyinira ku mibyimba y'amaraso y'abana batwirwaneho ngo bakorana na Red Tabara. Stop it. Mureke izo game. Stop. Izo game turazihaze zo kuza mukifunguzusha uduspace imba mwarabuze content zo kuvuga. Umunyamurenge se muza gukorera content, twirwaneho sizo muza gukorera ama content y'ubugoryi y'ubuswa, abandi barimo barapfa.
mureke kutwicisha please. Sinduhije ndakwamaganye na timu yawe n'udukomedi twawe n'abantu bose ugenda uzana bakiyitirira. Ntabwo turi amarase y'inkweto, nta nubwo turi amatapi y'inkweto ngo muraza mukandagiraho ufunga igihe ushakiye ufungura igihe ushakiye. Mureke izo game zanyu. Sinduhije tuzi neza ko ukorana na Red Tabara, ukora Red Tabara ni yawe na Red Tabara niyo ni na mudede, ta mudede ta Red Tabara ta gisegeti. Mureke rero izo game zanyu zo kuza kutuzanira tuzobana nyine ko abantu bapfa ko bafobaganye wenyine. Uyu nguyu niwe wazubwira indondo muri la space ngo narekura musaza ngo avuge ibyo avuga. Uriya musaza aravuga ati twaje kuzamuka, yavuze byinshi ariko kwa kari ko mwumvishije, dusanga aba barundi barirukanye Red Tabara, ariko mwumve ngo nta Red Tabara ngo nta barundi ngo bose ngo barafatikanyije. uyu nguyu niyo ntwarikazi yo mu bifobagana udashobora gushikanisha. Avuga ati kubera iki tutamaganye Red Tabara, kubera iki umusaza twatumiye wenyine akatwibwira ko abarundi nibo barashe Red Tabara, nibo bacungiye umutekano Red Tabara abanyamurenge. Kubera iki tudashobora kwamagana Red Tabara? Sinduhije wavuga ko mutari mufite pancarte yamagana Sinduhije kwa hari agatorwasa tuza twamagana mu kwibuka abanyagatumba ko tuza tumwamagana, twadusaba ko aja mu rukiko. Ntimushobora gutekereza wayi mudafata abasinduhije muhamuvuga abakuru ba Red Tabara, kubera iki mutazamura ibipankarite ngo mubasabire inkiko? Ariko ngo amahanga arabarenganyije ari mwebwe muhamwishira umwanzi wanyu. Bavandimwe rero, nimba aba Red Tabara bashobora kuza bakavuga ati turi kumwe na MRDP twirwaneho, turi kumwe na AFC, tukabereka uburyo rugabonye nahavuga ngo AFC ntiba nako ngo Red Tabara ntibaho, uko gupfobya k'uyu mwanzi adashobora kuvuga aho yagiye, adashobora kuvuga ni twababwira ngo abafakajwe na Red Tabara nyine nibo baba bakorera Red, nibo baba bafata imitsima bagashira Red Tabara. Ibi bifobagana ngibi nk'uyu mugore F uzutuka atazi gutandukanya politika, atazi gutandukanya umuryango, atazi gutandukanya ubuzima buri prive bw'umuntu na politike, kuba mutandukanyije, kuba mudahuye n'umuntu imyumvire ya politike, ahita yinjira mu bana, akinjira mu muryango, akinjira nguwo ngo niwe ngo ntwari kazi yamaraga hohotera ibintu bingana, udashobora gushikanisha utuntu ngutu. Abaturage rero baranga nibo baba batanga ngo imisanzu ngo kuja kuvuza bamwe muri Red Tabara, ubwoko bupfukamwe mu nda. Bavandimwe, reka dusoze ikiganiro cyacu hano. Niyo mpamvu mba nabazaniye bimwe mu bifobagane bivugira, apana ibyo abanyakagara bavuze, bonyine bivugira byabavuye mu kanwa, uburyo bonyine bivugura, uburyo bonyine batwemeza neza ko bari kumwe na Red Tabara. Warangiza we ntushobora Red Tabara turi kumwe mudashobora Bavandimwe, reka tubashimire rero mwe mwabanye natwe, tubonane mu biganiro byacu nk'ibisanzwe. Mugire umugoroba mwiza, abandi ijoro ryiza bitewe n'igihe mwabanye natwe muri kiganiro. Imana ikomeze kubarinda. Bye bye.